Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga tayo mudha kang Islam, in pagpuasa sa bulan Ramadan, at niya bukun subay sadja. Tangkaan, sinsimud, in pag-inom iban pagkaon, at bukon subay sadja tangkaan, sin amuin manusia in sahawat niya, paamuin keluarga niya. Buat malaingkan subay tangkaan, sin manusia in mahinang kangian sin ginhawabaran niya. Yasin agisin Jabir radhiyallahu an, qala Jabir ibn Abdullah, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal kadhib wada' adal khadim wal yakun alayka waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. At ini mga tayo muda kang Islam, lang sin Jabir radhiyallahu an, pabila kau magpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim. Puasahi in pangdungog mo, in pangita mo, dahil kataan hiyaram. Walisanuka minal kadhib, puasahi in dila mo, dahil pagputing. Tini ayaw ko magputing. Wada adal khadim, na ibang tinggali. In paminsanai mo ha ipang-ipang mo. Atawa mga ha ipon. Atawa mga maid bihan. Inapatinggalan in paminsana in pag-ama ha mga maid. Waliyakun alayka waqarun wa sakinah. Iban hinang imbaran mo rin ha mga tao mahanunot. Sakina iban mahanung. Abulan sin Ramadan, pag waktu ko nagpupuasa. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa. Iban ay mo papagsibo ah. Long sin Jabir radhiyallahu an, ay mo papagsibo ah. Iniadlawan sin puasa kaw, tinaiban sin buka kaw. Sa mga tayo mauda kang Islam, aun ding ha mga kakahinang sin part sin ginhawabaran ta ini makalawa pahala sin pagpuasa. Nagpupuasa ra kaw sumagawa, kumulang in pahala sin ini pagpuasa mo, sabab sin kakahinang sin, at ini habuk ding ha mga part sin ginawa sin manusia amon indila. Biasa nasabut sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tingkan Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih. Niya hisiu-siu manusia amun hindi niya katagahan in pamissarahi in kabtangan at niya mangi kabtangan magputing wala amala bih, iban himihinang siya sinamuin hinang bukun hasara sin agama hinang langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala, di masin siya nagpupuasa. Kunin na si Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangimano siya nagpupuasa, di niya katinggalan in kabtangan niya mangi, iban himihinang siya silanggal sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, at di niya katinggalan in pagputing, misan bulan Ramadan, masih siya nagpuputing, iban himihinang siya silanggal sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Hindi na kakunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa niya yun.
Tidak kagunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtangka niya sin pag-inom iban sin atin niya pagkaon. Di mana mga tayo mudah ka Islam, tinya bang kita ini magpuasa, so ay papagpuasahon, in katan ang gawta baranta ini, tinya lumayo kita sin, iharam sin Allah subhanahu wa ta'ala, serta tumutug kita atawakan, doon kita hakatutug hapag hinang sin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala.